Nastavljamo dalje. Nova gošća u našem studiju, Alma Hrasnica Dervišević, predsjednica udruženja Green Art. Da. Je li tako? Jeste. Dobro jutro i hvala što ste se odazvali pozivu. Dobro jutro i meni je stvarno uvijek zadovoljstvo biti tu. Da. U proteklom periodu, od kako je proglašena pandemija koronavirusa, od kako smo svi u nekoj izolaciji, kada ništa nije radilo, vi ste između ostalih radili punom parom, nekako niste htjeli da odustanete od sve te djece, od projekata koje ste započeli, samo ste prešli na ovu, što bi rekli, online nastavu, je li tako? Radili ste online putem, dakle, sa djecom iz Mjedenice, iz To je Vladislav Skarić, osnovna škola Vladislav Skarić i dječji dom bez roditeljskog staranja Bjelave. Da. Odlične su slike, pozitivna, nekako uvijek se atmosfera prikazivala. Nekako niste dali da vas sve to odvuče na neku drugu stranu. Vi ste nastavili onim putem kao i uvijek. Širite dobre vibracije. Hvala na ovakvom jednom pregledu naših dešavanja u zadnje vrijeme. A radi se o tome da smo mi dobili taj projekat Čepočilim, koji je nastavak kao projekat dobre prakse, koji je podržan od strane opštine Centar u okviru projekta Reload, to je regionalni program lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu koji finansira Europska unija, a implementira UNDP. Mi jesmo bili malo onako zabrinuti da li ćemo moći izvući taj projekat koji traje 6 mjeseci i upravo sa te 3 javne ustanove smo osmislili, znači imamo 2 radnje paralelne da kažemo. To su te Art Eko radionce sa ove 3 javne ustanove Mjedenica, osnovna škola Vladislav Skarić i dječji dom Bjelave. I onda smo samo, a drugi paralelno koji realizujemo jeste izrada Čepo klupe. Tako da to je isto tako mozaik, ovaj put malo u drugčijem izdanju. To je jedna klupa preko koje smo ovako prostrli bosanski čilim. Znači, onako ga bacili, što bi se reklo, onako kao na sečiju. Mi smo zamislili da tu isto tako Čepo klupu koja ima neki 50 i nešto tabli, sve skupa, ne znam tačno sada u brojkama koliko je to kvadratnih metara, pa jedno možda 5-6 kvadratnih metara. Smo zamislili kroz ove Art Eko radionce da realizujemo sa djecom, sa puno malih ručica koje su vrijedne i koje to zdušno radi kao i prvi naš mural Čepočilim. Međutim, taj dio smo onda preuzeli ja i Akif Dervišević, koji je u biti zadužen za samu realizaciju te tehničku i same te Čepo klupe, kao i na samim Art Eko radioncama. Tako da malo i jeste bilo onako interesantno, intenzivno i evo hvala što smo dobili taj projekat jer nismo imali vremena da razmišljamo o ovom globalnom problemu koji nas je poklopio i evo danas ćemo pozitivne stvari da pričamo. Hoćemo, naravno. Još uvijek traje prikupljanje svih čepova. Ja se sjećam tih davnih godina kada je to sve krenulo, kada smo ih prikupljali, ali evo vi još uvijek niste stali, dalje nastavljate, a ljudi žele da rade, da nekako budu volonteri u svemu tome. Pa jeste, to je ono što ja kažem, zaista je prepoznala kao projekat dobre prakse. Znači od 2013. mi realizujemo i radimo nove stvari i on napreduje i tako dalje. Mislim, ja moram reći, nažalost, mi smo taj čep pretvorili u sredstvo likovnog izražavanja, a ima ga sve više i više. Znači svaki onaj čep koji smo utkali u nešto, u neko, kažem, pošto mi umjetnost pretvaramo, to jeste otpad pretvaramo umjetnost i svaki taj čep koji smo i ambalažni otpad pretvorili u umjetnost, mi smo spasili prvo sebe pa prirodu. Tako da ja kažem, nažalost, to se i dalje gomila, sad možda samo i većom brzinom. A ja bi se malo vratila na ove Art Eko radionce online. Mi smo onda se fokusirali na dječji dom Bjelave, pošto u domu na jednom mjestu ima puno više djece i mislim da oni su nas nekako, ono što bi se reklo, probudili su nas. Oni su nam stvarno dali onako jednu injekciju pozitive jer smo uspjeli da ih animiramo. Kogod radi sa djecom zna da ima to malo, treba malo više povući i potegnuti da ih se animira, da budete zaista i kreativni, a sad zamislite još nešto online. To je sve za nas bilo i novo. Gledamo i divne fotografije koje ste nam donijeli. Jeste. Ovo je naša moderatorica iz osnovne škole Vladislav Skarić, Nedžmija Omeragić. Ona je pripremila taj jedan isto kao mali spot, jer ona radi isto tako, nastavila da radi sa djecom online radionice
radionce Čepočilim i te stvarno aktivnosti su nas baš onako obradovale. Znači, imaju želju i vide kako se može zaista, ali mislim ja sama radići na ovim projektima sam se uvjerila koliko može taj ambalažni otpad da bude i koristan, da mu se dadne neka nova upotrebna vrijednost. Da. Kakve su, Alma, ovo dvije pčelice ovdje kod nas u studiju? Ja sam uspjela samo ova dva naša predmeta da donesem, da malo onako se, evo, da se pokažemo šta mi između ostalog radimo, jer ja i Akif radimo sa jedne strane, evo, jel se vide oba dvije? Mislim da su vesele i slatke. I onda imamo iste ove pčelce u dječjem domu Bjelove. Mi napravimo sa naše strane u našem studiju, a oni izrađuju u svojim prostorijama. Mislim da su najviše uživali s ovim pčelcama i jesu vesele. Od konzervi. Znači, evo šta se može napraviti od konzervi. U stvari, znate šta, kroz ove projekte rad sa djecom mi se borimo i protiv snobizma. Znači, zašto kupiti neku igračku kada oni kroz svoj neki kreativan rad mogu da dođu do ovako nečega. Apsolutno. A oni ovo u domu poklanjaju svojim mlađim dječici koja su s njima tamo. Tako da imamo više koristi od toga. Ali njima rad sa vama zaista puno znači, pogotovo u onom periodu kada nisu mogli nigdje ni izlaziti i slično, da su mogli nekako kreativno provoditi svo to vrijeme. Evo, pokazali smo šta ste radili sa njima i vjerujemo da im to zaista puno znači. Pa imali smo sreću, moderator koji je opet ispred doma, to je naš Saudin Đurđević, on je isto tako jako kreativan i motivisan da radi sa djecom, da im uveseli svaki moment. Tako da je to timski rad. Znači, ovo ne bi mogli informacije od njih? Pa kako da ne? Znate šta, to su djeca koju smo mi upoznali kratko prije pandemije. Počeli smo neke radionce, počeli smo malo s čepovima i tako dalje. I onda taman kad smo se počeli upoznavati, prešli smo na online. I sad zamislite kad djeca ulaze u tu prostoriju i pozdravljaju nas imenom i raduju se i hoće, super, jedva čekaju da idući put opet učestvuju u tim radioncama. Ima tu dečkića, pa smo mi neke aktivnosti napravili malo sa klještima, malo sa alatima, pravi mozaik, buše te čepove i tako dalje. Mini jedan čepočilim sa šarom bosanskog čilma, jer kroz te art eko radionce između ostalog pričamo i o kulturnoj baštini kroz taj kreativni rad, znači ima ta edukacija. Pripremamo sada i predavanje ekopsihologija, da se probudi ta ljubav prema prirodi, da ta otuđenost od prirode, pogotovo to treba raditi sa djecom. Znači oni treba da odrastaju, da vide šta znači priroda, a evo u vrijeme ove pandemije pogotovo, jel? Znate, kad ste zatvoreni pa izađete, pudanete onaj miris i to sve osjetiti ga punim plućima, jel? A evo, nema ni snoga i tako. Odlazimo u prirodu, ali da dobro pazimo na krpelje, vezano za gošću prije vas. A nisam imala, prevozila sam, malo sam kasnila. Dobro. Ja vjerujem da jeste to problem. Ja znam da to treba da se obuku i drugi rukavi i pantole i tako dalje. A to ne treba da nas ipak otuđi. Evo, mi recimo... Ništa ljepše od prirode nema. Mi svaki sada, evo ovo, kad je pandemija, meni kafić zaista nešto ne fali previše. Mislim, voli svako popiti kafu i to sve. Međutim, mi bježimo u prirodu. Pa onda beremo upravo te neke sad ljekovite biljke. Pa onda sam radič za salatu isto tako i žara i to sve na našem jelovniku. I to ono što mi pričamo i sa djecom. Jer što oni kaže, moj prijatelj jeste, zato kod vas će tablete i lijekovi van kuće, a priroda u kuću. Tako da ima to sve to je jedna ta simbioza. A nedavno sam baš pročitala jedan krasan, kratki komentar. Kad god imate, to sad možda nije dobro za te krpelje, ali evo, kaže, prohodajte malo bosi. Osjetite zemlju. Bosi i nemojte se otuđivati od zemlje, jer zemlja izvlači tu negativnu energiju. Ona nam višestruko vraća, a mi se odnosimo prema njoj onako malo dušmanski. Malo je reći. Treba zaista uživati u prirodi, ali ne treba hodati bos, moramo se čuvati. Moramo se sad čuvati, da. Profesorca rekla da smo područje koje je sklono pogotovo tim zaraženim krpeljima, što zaista može imati velike posljedice. Ali vratimo se mi sada ovim lijepim pričama koje radi udruženje Green Art. Ono što je zaista divno da imate jedan kontinuitet, da zapravo šta god da se dešava, vi nećete stati, nego ćete pronaći neke alternativne puteve kako da
da dođete do tih krajnjih korisnika, kao što je pokazala i ova pandemija sa koronavirusom? Pa jeste, zaista, prvo to nama pomaže. Meni lično, evo ja kažem, mislim. Ja sam u jednom momentu radila, pripremala i to jedno predavanje, radila na ovom projektu i pripremala šta će nam Saudin sa djecom da radi kasnije, isto tako kao i Nedžmija u osnovnoj školi. A mjedenica je uključena tako što djeca iz doma pohađaju mjedenicu, tako da niko nije izostavljen iz naša ta 3 target grupe, da kažem. I onda samo jedna kratka anegdotica sa mnom, šta se meni recimo desilo. Ja sam sad radila te projekte, da razmišljala šta ću da malo istraživala i tako dalje. I onda sam krenula napolje i onda sam shvatila da maska jeste, to je ipak naša realnost. Znači, uspjela sam skroz da na jednom momentu ipak zaboravim te stvari, da se bavim nekim drugim stvarima, jer u početku smo stvarno bili filovani jako teškim informacijama koje jesu ozbiljne, ali se mora pronaći način da ostanemo zdravog duha, da nas se ne slomije. I onda su mi ta djeca zaista i pomogla da radimo, jer mislim, i u ratu smo radili, kad je bila agresija, mi smo čitav rat, ja lično sam provela uz računar. Kad god sam imala ukradene struje. Naravno, kako kažu, pa se sada već znamo i našaliti, na jesen nas čeka drugi val, da kažemo što nas briga, već sad imamo iskustvo. S ovim prvim nismo imali nikakvo iskustvo, nismo znali šta se zapravo dešava i kako i na koji način da se ponašamo, ali evo sada već sve znamo i evo rezultati su dobri s obzirom da smo se pridržavali svih mjera, pa i ovo što ste radili tako online i što se sve nekako moralo zatvoriti, prekinuti i slično. U konačnici je donijelo dobre rezultate, ali evo iz svega ovoga će izaći novi projekti. Da. Oni su u domu jako bili oprezni sa djecom, tako dalje. Nama naravno nije bilo dozvoljeno da ulazimo u dom. Još među prvima su oni reagovali. Kontrole ulaska u dom osoblja koje radi je tako rigorozno, tako da su zaista uspjeli da odbrane tu instituciju gdje su djeca tu i mladi. Tako da i to nas je isto tako možda i osvijestilo još više koliko moramo biti odgovorni prema drugima. Ako nisi odgovoran prema sebi, onda bar poštuj druge. Ako ne vjeruješ, ko što danas to je sve izmišljeno, ima tu raznih varijanti, nema veze, ali ti poštuj ono što je rečeno i tako da se svi malo bolje osjećamo. Kao nešto radimo na tom pitanju. Apsolutno. Alma, hvala puno što ste odvojili vrijeme za Sarajevsko jutro. Ovu jednu lijepu pozitivnu priču podijelili za sami kraj Sarajevskog jutra sa našim gledalcima. Hvala tebi i tvojim dragim gledateljima. Poštovani gledalci, Alma Hrasnica Dervišević bila je gošća Sarajevskog jutra, predsjednica udruženja Green Art. Govorili smo o njihovim projektima i svem onome što su radili u proteklom periodu. Ostanite uz nas, još malo se družimo u ovom izdanju Sarajevskog jutra.